झलक शर्फी Hai, ima bojaga jibon si sopaya sinia jaga sebeli monorokin sija, oke rekhe barang kok sapung kere, takai jaksen tau, omo ya, mokol kana rokai gizi asui matong sinai, por kaisa kani sukung rang rokai, owe je buju je rokung taman cabu, mokol kana kai asui matong itu. Aku nak teren saya jenak cinta saya, takkan teren saya nak kau cakap semua time nak lagi ya. Tabuk dah? Tabuk barta bazi tunggu barta 45. Barta 45. Jadi 15 menit rupa kita tunggu. हमने क्या टाइम पास करना कैसा बेरे जाले निकला के हम बस जाले करा है अजंग बेरे करना है तेरे हमने बताई मुंगे कौन के बा aduh mungkin ले मतलब jadi ini rangker ya ini rasu sih buju makasih jadi ini rang bukur ya gue sih asal bancang One hour later asungan berdeka si payah tang jak sina mo bo jaga ba sok pai roka sia nugia jaga tonga thong pa ko dunai sin tonga no khos khos sok pai 5 hours later morong mang si phakelik I morong chitene hajira malar nai baba pesa de do baba pesa de do baba thoda baba thoda help karo baba baba thoda help karo kana de kai rang ro tong ne gando rang ro kai ro kalong gani kana japele baba help karo baba ro kalong kyang do 20 টাকা asirang kabang umuro khala saljan hajara matai rokia ojang rang joto kalang thung matai rok baba help karo baba kising nunggu biar help kadin ke baba so roi kalong kitong kai rang bokus ra kore kema makam singa playa jana kalong ai mokol nge ja ai jaket ngolo mane khoni khoni baba help karo anjir borong lagi potong dulu ini salsanya hadir narian halman cang Five hours later apa usah ngobrolin tem dino buri sikla par dio masa pagi masa payo ini dari kali kan anda kai apa tak ini ana nok salong tak baro thalo na pa ne par kia gure ne hai manu onek din bo par guru dia dikhaba rang puisa bo kore ngai par guru nani akto nai choi man those guru banan nok thanai do thanai undi ngai thanai nai bere jala ko malai kalau untuk A few moments later Kita pasti dulu dulu. Kita kita betul tu langsung habis mana ni nalai.
그니 빠지 본다. 아 쑥바라 함니 파면 너. 뭔가. next time 오살라는 나 가야 돼. 뭐는 일단 이거. 함네? 뭐시 벌로 부탁. 바다로 이제 그걸로 가야지. 바다로 가. Approximately 10 hours later. झुकेगा नहीं साला masuk kan lihat borong Ram Thokai se sukung sokai siu leng soka borong gue manja khala Bashi ga langna anglai nasi bida sini nasi bidi Asya, kan nasi beri deh. Ini tekan kecil. Kising, khai cái đấy, asok khai cái đấy. Tak khobar sobo, ba camera rok si tibe re siu leneng. Tokai salai buri potai peliana sing borne ki buri masakong manya ta makhang nai thuya se buri be nungbo ki alai ari pili makhang rok bo nai khelai gari accident ongoi pamani hairong makhang ong jakli ni bo ain be kya maya na phili ta sasidi sing pura tene borni soya jaga soyoi ai mokolkana hagi je borno Ram Thokai ma to siu boro soila boro mono station ro je 620 botak nung ta wai sung soya ko de ro o boro rong nung khain ke Bashi galak kising boro khli dong nang ta sing dani ang tang nai mak khalman chagwa pili ga kising o ta sing o rang bani lani ya dai terendi season korea Thokai lani saple rang. kana hi nai Waka sapun ja. bayo tak khala ya bo so bono kisini bono niyo boroni bubu ani kising kale ani kising doi ba boss be jung ta jing Thokai tunno railway station jungno Thokai wa hine mokol kana hi dong ei birka bidong Oni ke chung biar Thokai sibele. kom bakpan nang sirisi rang Thokai lebar ka kai borong mang sago barang arke angkai bono bakhak kana ai beka ko kham sa hine angkai ngo rang jung kising be jung sarang nei rang roi rozak bono Aro aise ke bono ro phire buk. oi kising ake no salman sine bole ne salbo muitongha Phai mani bele khabele salbo thamjaka. nogro bo thana mani dai pero ko jaya ku pero ko no mai gain phagnong lai tak no thanya nang kya parking lo photo shoot khai na ring khai no acha ini kising salman sa Thagada. khado mala sine bole do